Господине Панчич, несомнено дека во вашата долгогодишна новинарска кариера ги следите односите помеѓу Македонија и Србија. Ја знаете последната ситуација и бегството на поранешниот премиер на Македонија Никола Груевски во Будимпешта. И сега една од тие спекулации е дека ако веќе го преминал со возило, дека тоа го направил преку Србија. Според вашата анализа, вашето мислење, следејќи ги тие односи и пријателството меѓу Вучич и Груевски, колку е можно српските служби да му имаат овозможено пат на Груевски кон удари? Ja naravno o tome mogu samo da nagađam, ne mogu da tvrdim ništa, kako da kažem, nema materijalne dokaze za... Da, rekao pored vašeg jasno, apsolutno. Dakle, ja vidim da je današnja politika, i to indikativno, objavila da je navodno Gruevski pobegao preko Albanije. Možda je tako, možda nije. Mislim da je svakome bilo logično da pomisli da je najverovatnije to bilo preko Srbije. Zašto? Iz dva razloga. Jedan je banalno geografski. Prosto Srbija je zemlja koja se nalazi između Makedonije i Mađarske. Dakle, najlogičniji put vas vodi preko Srbije. Drugi razlog je naravno politički. Kao što ste i sami rekli, dakle, postoji jedna veoma jasna bliskost između političkog profila, ako hoćete, Nikole Gruevskog i njegove vladavine u Makedoniji u prethodnih 10 godina i onoga što Vučić i njegova partija rade u prethodnih 6 godina u Srbiji. Ta bliskost nije samo implicitna. Ona je bezbroj puta javno iskazivana i to pogotovo sa strane ovdašnje, tako da kažem, od Vučića i njegovih saradnika. Sećate se da su oni u mnogo situacija zapravo za vreme vladavine Gruevskog govorili o tome kako čak su koristili izraze da je zapravo njegova vlast neka vrsta njihovog uzora i tako dalje, a onda kada je ta vlast došla u krizu, imali su veoma jasnu, eksplicitnu političku, medijsku i ko zna još sve kakvu podršku iz Srbije, odnosno od državnih organa Srbije. Tako da je logično negde pomisliti da i u ovoj situaciji u kojoj je Gruevski rešio ili mu je savetovano da se skloni, da je to moglo da bude ili preko teritorije Srbije ili uz ovu ili onu formu učešća nekih ljudi iz vlasti u Srbiji. Така. Колку се сеќавате дека Живалјевиќ беше едно презиме кое што долго се вртеше во македонските и во српските медиуми, особено при упадот во собранието. Гледајќи структурата на БИА, можно ли е токму преку БИА да биде овозможен и овој транзит на поранешниот премиер? Ja na to ne mogu da vam dam, naravno, konkretan odgovor, naravno da je moguće. Naravno da je moguće jer takve službe državne se između ostalog u ovakvim režimima koriste i za takve stvari. Dakle, logično je pomisliti da je mogla ta ili neka druga državna služba da u tome učestvuje. Ja nisam neko ko se bavi tim službama da bih sad mogao da objasnim kako to ide, ali to je, razume se, jedna potpuno legitimna pomisao, jer smo već gledali takve situacije, tako da se ne bi čudio da je i ova na taj način izvedena. Ако се земе в предвид блискоста на Вучич и Груевски, рековте во политичка смисла во нивниот профил, откако се смени власта во Македонија, односите како и да не се баш исти помеѓу Заев и Вучич? Pa da, očigledno je, bez obzira što je postojala sa obe strane neka vrsta napora da izgleda sve fino i diplomatski i uglađeno i tako dalje, tu se ipak vidi jedna vrsta međusobnog zahlađenja. Zahlađenja koje nije izazvano ovim ili onim konkretnim događajem, nego je izazvano samom tom činjenicom da naprosto između tih dveju politika nema one vrste bliskosti koja je bila između Vučićeve i politike Gruevskog. Zašto mislite дека je to tako? Pa mislim da je to tako zato što je, kako bih vam rekao, Vučić je deo te transverzale političkih populista koji igraju na tu desnu nacionalističku retoriku, bez obzira što su njemu puna usta Evrope. Jasno je da je Vučić deo te nacionalističke priče, kao što je Orban u Mađarskoj, kao što je bio Gruevski u Makedoniji, kao što su neki drugi političari u jugoistočnoj i centralnoj Evropi.
I on ne može biti ni ideološki, pa ako hoćete ni stilski, kad kažem stilski, mislim na politički stil, ne može biti blizak sa nekim kao što je Zaev, koji je više levo, koji je socijaldemokratska opcija, koja je, na kraju krajeva, koja je opcija veoma eksplicitno, a ne samo u nekom retoričkom smislu, za Evropsku uniju, za priključenje NATO i tako dalje. Dakle, sve ono što je ovde zapravo još uvek neka vrsta polutabua i tu u tom smislu neke istinske bliskosti ne može da bude. Zaev bi imao partnere u Srbiji kada bi ovde na vlasti bila neka demokratska opcija. Ali to sada nije slučaj. Naravno da će ljudi koji su sada na vlasti za sebe govoriti da su demokrate, ali mi živimo ovde i znamo ih, ovde se kaže kao zlu paru. Господине Панчич, ако се земе предвид дека Македонија веќе се приближува кон Европската Унија и НАТО преку договорот за името, потоа Србија е тука некаде на пола пат, а Унгарија е веќе во Европската Унија. И ако истрагата покаже или пак се докаже дека транзитот се одвивал од Македонија према Србија до Унгарија, а овие држави веќе условно кажано ги делат европските вредности, очекувате ли да има некакви импликации од Европската Унија, токму ќе го ставам акцентот на Србија? Дали врз Србија очекувате да има некакви импликации? Дали воопшто Европската Унија би реагирала на тоа? To je jako teško proceniti. Te implikacije bi mogle biti političke i simboličke naravi za Srbiju. Svakako ne bi bilo dobro za Srbiju. To bi bio veliki minus. I zato, pretpostavljam da se zato i pojavio taj tekst u današnjoj politici, da se insistira da, evo, kao mi saznajemo, nema Srbija nikakve veze s tim, on je išao preko Albanije i tako dalje. Praktično da se prefrli topka. Tako je, jer je jasno da to ne bi bilo dobro za i onako, blago rečeno, narušen ugled Srbije u evropskom kontekstu. Što se Mađarske tiče, ona je druga priča, ona je već članica Evropske unije, a Orban je milion puta dokazao da je njemu najvažniji njegov politički profil i njegovi birači koji vole tu vrstu njegovog odnosa nacionalističkog ili on bi rekao suverenističkog, tako da ne verujem da on tu može da ima neke posledice, ali Srbija naravno i kako može da ih ima.